JP Technology Computer Limited, igisubizo kimwe rukumbi ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Tugufitiye laptop, desktop, ibishyashya ndetse na occasion. Tugufitiye hard disk z'ubwoko bwose, yaba iza laptop cyangwa iza desktop. Tuziguha mu ngano yose wifuza, kuva kuri terabyte 2 kugeza kuri terabyte 16. Tugufitiye accessories za computer, kuva kuri screen zazo, keyboard, souris, VGA, network cable, DVI, HDMI ndetse n'ibindi byinshi. Ibikoresho byacu byose tuguhereza garanti. JP Technology Computer Limited niho honyine usanga abatekinisiye b'inzobere bagukanikira computer yawe igasubira ubushyashya. Ku bindi bisobanuro wadusanga imbere y'isoko rya Nyarugenge, waduhamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0788 90 25 58. Wanatwandikira kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu zose. JP Technology Computer Limited, ibyiza ku bacu. Dusatira gutangira episode ya 13 kuri Love and Sword. 风筝跌宕，无声中勇往。 Aka ni Agasobanuye time hamwe na The Great Entertainment. 江湖纷扰是胆量。 Bwira mugenzi wawe nabwire mugenzi wawe ko The Great atangiye gusobanura. 天光，接受挑战。 Biri kubera ku gasobanuyetimes.com. 新的岁月漫画。 Agasobanuyetimes.com. 看一下，荆棘中成长。 Ibintu n'ubutamu episode 13. 不负所望。 Bibutsa ko ku itariki 20 dufite Agasobanuye live. 中绽风芒。 Nk'abantu mwe ntimuzabure, ni hariya ku Ruyenzi. Kabaka Presents bagiye kudutama abasobanuzi batandukanye, harimo Sayiga wanyu mwamenye cyane muri Mohani, harimo Ndabaga Unique directrice w'Agasobanuye, umukobwa wabigize umwuga, The Great ndetse na Master P. Ntimuzabure, ndabatumiye rwose ku itariki 20. Love and Sword. Love and Sword 13. The Great utanga nk'impano ya mariage. 掌门也不过就是为了宝藏。 Ubundi birangire twe tumuje ko yafungura ubwo butunzi. Ho ndabyumva umuginga akeneye kundongora kugira ngo atwazenguka ari hano gakora iki kandi. Cyana nikawa mipango nakagambanyi keza. Filmira. Episode ya 13 nukigenze. Nimuciko na episode ya 14. Bibutsa ko ni ku gasobanuyetimes.com. Imani barinde. Ciao ciao. Hasta la vista. 欣赏，哎呀，如此的美满，路漫漫，人生只一场。刀剑乱人是乱，情丝乱，那一难为我。